megalayapost.news. Kum gajing ay man siyem ya gisamla puli, balban penslur, bakin jit ya kelenti bakin poi syakatong jang gajing im, karib hoy Socio Economic and Youth Development Society, mentagasi galak pelong dengan program ajingkai balak tip kumka, career guidance kum awareness program, ha Holy Angels Secondary School Bahirembong. Kabri kawai na katong ketika society ban penslur ya gisamla, bakin tip bakin ya hak ta kelenti ban poi syakatong jang gajing im. Hagan dengan program ajingkai, la iwan ban isim mentalang ru, du MLA ka amroi uba daman baj lamari, kum kongsan balak sakhi lang ru, da ke jingadon lang, ke principal ka Holy Angels Secondary School Bahirembong, ka Jaimul James, u president ketika society uba Comfort Rempei, Vice President uba Persyak Bo Rempei ki kena school berkiwe-kiwe. Haba ajingkran kena singi kum kongsan u MLA ka amroi uba daman baj lamari, ula kamban kia ya kena school halo gajing kongsan jong gajing tristom ha gajing puli. Berkasap bala ai gerpang doble. Nomor 1 poi syakatong jong gajing im dan kam gata gajing tristom berkajing lam lenti jong kiriusan pang. Bala biang hak kedan jing nang jing start. Ula airu katokat ni kisembok perkat kena school bakum ki kena school haba ki puli gede bandon ya gajing pot snew ban poi syakatong jong gajing job. Bala da ki samla ni kena school ki pendan kam hok shisha ya kasap ke baki don kemalai gerpang doble kam don jing e ban poi syakata katong ke baki angnot ban job hargat ke jing lam lenti lang jong kiru sampang ki bala biang hak kedan puli putih. Ki arngot kinong ajing kren hagani sngi ki kentop yo Dr. Maxwell Lingdo baruba Comfort Rempei ki bala ajing kren bat ki bapen syai halor ki benta ba paper jong gajing ya lenti ha gajing im. Bar ki lai min simru kena samla ke ban kita ki batristom bandon ke jing angnot ha gajing im. Namar claim ke jing angnot ba gajing tristom ki namla ban poi syakatong jong gajing job ha gajing im joki. So that's why we have our resource person here, Dr. Max. He's a very renowned person. He has been giving this kind of seminars, this kind of workshop in many schools. You go to his Facebook page once after this from your mobile or from your parents' mobile. You will see how he has been contributing to the people of our state. That one like class in class 6, mana betul. Kedua kalau bah kita ni kor, kita ni jom kita dunia pelat kita kiba boleh, okay? Kita dunia apa? So pensyaitan nak benda kat nombor kita kiba boleh kat nombor kita di sekolah bakun tak ada. Aku kor macam jadi email pada di 1970s. She said berapa sih ke matric dekat kelas 10 bagi orang mentah. But she said berapa sih ke PU dekat kelas 12. Kibriu kita yokam, so apa dia yokam. Di kelas sih ke graduation, ke BA, ke BCom, ke BSc, neki MSc, ke MCom, ke MA. Kita yok ki kam ki head, ki director, joint director, sketchy, under sketchy, kota tete. Mau apa kita yok kan should be jadi post kita head. Ini pengitrain mana kesini, okay? Kalau bandai nak buat fikir step, nak buat history kijan, nak buat bangsa, disha bangsa, nak buat pengkoi di kamera berputar terter. Kita kena ke work, kaya pen nak buat kentin ke job. What is job? Job in simple words ni lapan ong ba kedai ke pengitrai bangi ofisa. Kalau kuno kata kabatrai bangi ofisa. Ia kot pentrai atenta niok kejingsiu atenta. Ia kot pentrai santenta niok kejingsiu santenta. Ia kot pentrai brosisni niok brosni. Okay. So work ke pengitrai mangkasni. Ke job ke pengitrai bangi ofisa. Let's say don't play to be hakisni berpiok syuting. Hakisni winters December, January, how benai May, June. Let's say pilih trade. Kalau nak pilih jom pilih pitch trade berpiok syuting. Done. Okay. So you don't keep a trade in between. Kalau balai trade banyak wrong. Chilling people kalau balai by short day. Short day. Short mouth. Kalau kamu bertrade. Kalau balai letak niat senior, niat tentara. Kata kalau mereka job. Mereka cuti, right? Mana berdesain yang mereka cuti? Designer.
yo jing tibet ay to designer. Habang ipet ya ka career, ka mod ba ubriu na ka briu ulat tibet ya de banyo ya ka jing tibet ban sujuti. Ubriu na ka briu ulat tibet ya de ban training. Ubriu na ka briu ulat kita play kuye. So kita pet ya ka snake. Tinong kami ka snake kaya ha ba kibriu kiba Deki kulit. Kani ka snake kaya ha ba kibriu kiba sa kirita. Kani ka snake kaya ha ba sujuti na bantang kibriu kiba ha ujud posa. Kani ka snake kaya ha ba kijuti ba kibriu o kijaka ba shita. Pisupo Kebomot ba uneka ulada dio training, uneka ulada dio jintibit banshna dan design ya kare juti. Walaupun saya ke hotel, ulada let's say ulada pet ya kitchen, ulada pet ya laundry, ulada long in charge of parking, ulada long in charge of front desk, berkumta dat minta ulada hotel manager. Kaya mga pa ang stress kinilay tidur di bawah pingi kalong ba habang i-plan ang career meron kang number 1 ya qualification, number 2 ya training, number 3 ya experience. Kapin mo? Number 1 we need qualification, number 2 meron kang ya training, and number 3 meron kang ya experience. Alright? That is how we can think or we can plan for a career. Minta baru pilih class 8, pilih class 9, kita class 9, pilih class 10. Pilih training and qualification kita. Qualification, alright? Nama kedekan dari yang tiga pasal, pada kesekian half, kapor dengan lekan as kuang bon program agatan, tangan agatan bon re, ngakren kai kimat mengakuakan persenu suki, kum kita kena Kibanang doon yung kapor, tapos kibanang buon ba? Yung confusion yung mga punyas, mat na ganunti, kamangyag ka ba? Mat ka ba kong, follow your dreams. So ba, buot din, lanay trace itong, naman tayo kakajing tumu ka jompi, nang mabipos ka tong, hagipor kasing jompi. Pendep yung kajing pulay ka jompi, Pulai bahat Krishna Trinot, nama bapi kena school, kat kini kerta kejong pi, kau mei ke kejong pi bapi dek kena bahat, ban pulai bahat, ban kenapa pinjas mat pos ketong kabang timur, nama kan oleh pi, haki por kisiman sewan kejong pi, dan ini hadung mentaru, kajinang sisat, dan ini knowledge, kadai kaporba, haka jingim jong beriu. Haki por bijuki mengerta. Hai nasutu ngidan ikisap kiba per haga jingim kejong piro pipi por katne udang puna udang kasap tetap boleh putih haga syak kapur haga sports baru tuan kidon lu kena bagi dan kesap, haga jingelak senyum. Tangan oleh pi, ban lagi kita berdoa. Kerana sekali yang paling jauh biru dan kita kena berdoa kesap, ban penjat penpra, lagi ban misbehave, ban long defaulter, lagi por. Dan kesap kepong kejong ai boleh pi. Kalau kesap kebisneu, bagai ada jingmur dari kebayade papi, so bahaya yang kata nanti, badan kata kesap kejong pi. Pendam kam hok, ya kesap kepong kejong pi. Pendam sesisten dengan pendam kam hok, ya kesap kepong kejong pi. Kenapa? Haki por kisngi kejong pi. Dalam poi kerta kejong pi sekerta balakam he. Pinlai na tu jingkerduk jam anau ya pi. Naman mentang kejong kepertai. Halo unang perkoi uswiper unang perkoi di toilets. Lani di bathroom, lani driver udan kam, ya certificate pass matric lani di bekam sekmat, banyo ini certificate berper. So babu
hamai setum pi kene di kata ke jong jonga sagoi ba kan oi pi ha ke cingim ke jong pi pi wei wei ba ne ha ke cingim ke jong pi mdon re bala pan wan tuklar nene ban patai ha ke cingim ke jong pi pi hide udarentor lale unong sanjur ha ke cingim ke jong pi ba ha kan kulti dunia MeghalayaPost.news